apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yami yang cantik jelite. Teman-teman, Ayu punya sapi nih teman-teman, bakalan dikorbanin. Tapi kasihanin bener teman-teman. Menjelang hari H dia nangis. Kenapa ye? Lapar apa sedih teman-teman ye? Aduh, penasaran kan teman-teman? Lihat aja nih videonya nih teman-teman. Lihat sapi Ayu. Lihat dah nih sapi kebanggaan Ayu nih bakalan kurban nih teman-teman. No, namanya Jono teman-teman. Dipanggilnya John. John, ngapain nih? Ngapain nih John muter-muter? John, yang tenang nih. Ngapain dah? Nih biasanya kalau si John lagi kayak begini nih ya teman-teman ya. Biasanya ada yang dipengen nih teman-teman. Kita tanyain dulu dah. Pakai kontak batin, asik dah. John. Tadi dulu teman-teman, ini dia kayaknya sedih apa gimana nih? Kayaknya keluar air mata loh teman-teman. Matanya kayak berkaca-kaca loh teman-teman. Kenapa ya? Dia sedih, pengen dikorbanin. Apa dia lapar nih minta makan? Aduh, John. Kenapa John? Pengen makan nih ya? Iya, ya udah dah. Teman-teman, si John nih pengen makan nih teman-teman. Ayo pengen ambilin makanannya dulu ya teman-teman ya. Nih dia nih teman-teman ya. Ayo udah bawain lalapan seger nih. Daun mangga seger nih John. Makan dah John. Biar gemuk ya. Lah, ngapain diindus-indus doang? Ini enak John. Ayo baru metik dari kebun sebelah. Oh, makan dah. Ayo dimakan. Lah, ngapain teman-teman? Kok ngambek ya dia ya? Makan John. Iya enak kok nih. Nah gitu dah. Nah makan dah. Habisin. Ntar kalau kurang Jamila ambilin lagi John. Nah Nah teman-teman, matanya udah kagak berkaca-kaca lagi loh. Oh ternyata dia lapar teman-teman. Iya. Bilang apa John dari tadi kalau lapar. Nah Jamila ambilin makanan. Sampai habis teman-teman, ambilin lagi dah ya teman-teman nih daun mangga muda nih yang seger nih bakalan si John nih biar dia kenyang, biar dia gemuk ya kan. Nang aja John, nih kalau mau nambah nih bakalan nambah nih. Ayo mau pan bener pan, dia langsung dimakan ya. Habisin dah, udah kagak usah banyak-banyak ya, segitu aja. Ntar kekenyangan perutnya meleduk deh. Iya dah John, enak kan? Seger bener. Udah kayak lalapan nih John ya. Wah temen-temen lihat dah no, abis makan dia langsung